ati karoneka no nĩ ũrĩa gũkona no amere matiri maragia thayo gathomagira Murang'a High na korire mweri 27 no arakirorera ngathĩti aretwo atia Mrs Maringa kamwana karetwo riri mwana aretwo Mark Kang'ethe no wa miaka 16 Mark kariwe ndironete kiria ndironete group ya Inoro Radio gwiciria tareke gwire Inoro Radio Mark Kang'ethe wa miaka 16 Todo dinabisha hadika niwe Mark Kang'ethe 16 years male last seen 27th April Mount Kenya Estate Githurai 45 Mark was last seen wearing a light green niwe oyo gwiciria niwe na agani murutwo ni murutwo wa Murang'a High toto kionania tu mwiroreri yake mundu angiona mwana kĩocio tondu ricio reke ngwire kama uhirira mundu wanyu orite mutingigia na thayo kwanja mwana nitukumenya ni atia anyway nitugucokereria na ngathĩti ya The Standard ketwa tuikirie Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ihĩndĩ rĩa kĩero rĩa mwana nĩ protected. Ũguo ihĩndĩ rĩu mwana ndangĩgwa na riunĩke. No akorirwo nĩ kũnyita mũndũ anyita ũguo na eka atĩa au na ihĩndĩ. Ũguo mwana wothe below 3 years agĩũka thibitarĩ aunĩkĩte ihĩndĩ rĩa kĩero, you must suspect child abuse. Lipa Mia Jenga Papo Hapo ni mufango mweru nyua wa Top Care Land Investment Limited. Haria wari ha broti shiringi 1,000 ugetekerio gwaka hau icio ingi turikanire mugundo uyu turawita Juja Paradise broti cicie guku Juja haha nugamite naguo thogora ri ni gutinagia tondu tuthiete thi nginyagia 495,000 only. Rihagiri igana rimwe witekerio gwaka hau tucerere Ruiru Greek Towers first floor kana tuhurire thimu namba 0748 705 405. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Jetagwo Helen Kigia wa Mwangi kwegwatira rwimbo ruru ta skiza yako hihinya *811 *280# ririkana Inoro ni mucio wa aini othe. Mundu gwitwa Ruhiu ni atugeithia twageithika ekuria Mombasa Ruhiu aratwira Bamburi ekoragwo Nyali constituency na thengiu muno Ruhiu wi Mombasa. Okay. The Standard tuthie The Standard kuratuika atiriri Kalonzo ni ageririe kwaririo muno ni President Uhuru Kenyatta akiaririo ni mundu gwitwo Raila Odinga agitumirwo nginya arata a miena yeri akirwo tafadhali Kalonzo nitungira kuhire giti kia running mate no tondu Kenya Kwanza maroire running mate wa kuma Mount Kenya ri tutingikuhe ni undu wa mathafu maitu itikira tukuhe wira wa Chief Premier itukuhe wira munenanene na tuhero riri rwaku maundu mari orenda nginya 20% na ndugathie nako na ndukore akirega page 6 atanarega ri oima kou marageria ri
akora akiumwo thutha ni Raila akimuma thutha nginya gwake muciĩ Karen na magicira ninge magithi na mbere kwaria riu me muciĩ nginya thaa 4 cia utuku Kalonzo erire Raila, let me sleep over it. Reke ngome nĩ ngwĩciria we reke ngome nĩ ngwĩciria rũciũ kĩroko nĩ ngakũhe kariboti. Uti kariboti arehire rũcinĩ twacokire kũmuona akĩrugũria kũrĩa SKM. Wĩtagwo SKM. Mena mũndũ wĩtagwo Andrew Sunkuli. Tondu Kalonzo nĩ acokire akĩhũrĩrwo tũthimũ kana akĩaria na andũ makĩmũra rĩu we Kalonzo rĩ wa mbere andũ ane makũhũthia mũno wamba watwarwo interview ĩrĩa tuona agĩthiĩ nĩ aneanĩte marũa rĩtwa rĩake kwa ABC wacoka rĩu ningĩ werirwo gate kanini gũkĩra kĩrĩa ũbatie rĩu andũ arĩa mamumagia ngoro makĩmũra we Kalonzo ndũngĩtuĩka chief minister we wagĩrĩirwo gũkorwo ũrĩ deputy president uri running mate no ruhe maundu maria Azimio irereire andu ikamba-ini na maundu maya nimo Charity Ngilu governor wa Kitui aroiga matikurira undu umwe na mundu uretwo uyu rugamaga Machakos tumwitaga ate Harry State House Nzioka Waita maruga maundu maya matikurira agikorwo Azimio ni kaingira gite giki Kalonzo arerirwo akarega ri gia chief minister ri maingira ri no ge andu aya nikine omwe wao 20% of cabinet appointments. Hari ma ministers aigana. Othe makometwe nditu koguo ana mekuhewana. Makone ikamba-ini. Ma appointment ireke ciothe cia thirikari. Eto ne gukire mabarothi, ne gukire ma director, ne gukire ma chairman ma kambuni cia thirikari. 20% yao na makoro mumete ikamba-ini. Andu ni mareritwo ni megwakirwo barabara imwe kilomita 1,500. Macoka makirwo tutu twa gutonya kundu matura-ini twa kilomita 500. De mwino ya mai ya Masinga irarikirwo muberethi munene muberethi tungiganira twe nawe thiini utware mai kuma Masinga dam mathie Yata Masinga na Mwala mareretwo uguo. Okay. Mombasa road no nera koduo ira ritwe gwako nginya ku mararirwo megwakirwo nginya kuria Konza Technopolis umenye Konza ikamba-ini biũ undu ucio ngimarerirwo ni uriku tatwire barabara ya kuma kuritagwo Chumbi nginya Machakos na ĩngĩ ya Rwai gĩthiĩ Tala ciothe ciĩkĩrwo duo carriage kuma ha Rwai ĩthiĩ nginya Tala barabara ya bara igĩrĩ rĩu nĩ ti bara inya igĩrĩ mwana ona igĩrĩ mwana ũyũ manengerwo ciringi bilioni 1 sekta-ini ya kahua tondu Machakos ni gukura kahua kumwe na kumwe Kathiani Kangundo na Matungulu. Haya he undu ngi marereirwo ni mareretwo ni gugwakwo ikumbi ria kuiga kiria magetha irio nyumu kuria Yata ria National Cereals and Produce Board silos ni mareretwo atiriri nigu kwararamio na gwikwo repair Yata Canal Yata Canal ri hindiria muthungu okire ri ni akire kinyamu kia kurehe mai kuma kimuhunguru kia mai na niko na mai no makinyaga ku kiumite na gukuguo mwena wa Kirimaini giokaga giakitwo na nikiega muno ki mai riu mai mau ri ni mwa aingi mahuthagira no niguo ni giguthondekwo kiagagire makiria ni marereirwo guo ni mareretwo ni gugwakwo kiganda ni gekureka kiganda kia ki ni Joa leather ni Joa leather ni Joa leather city ni Kenanie thibitari ya Mavoko ya kwetuke ya level 6 gucoke gwakwo thoko inya Njoroge imwe yako kuria Machakos town iwe ngi Matu Tala na Athi River kiwaro giki gitagwo kia Machakos stadium ri gituke international kihana ici cia Ruraya kana ta kia Kirigiti ni mareretwo ni Kirigiti kina international standard. Oh yes jeterere makireke uyu ru Machakos stadium nyone gwa gutindaga ihane ki ikinye gikiro gia Kirigiti kiu haya ni kureretwo ni gugwakwo training camp ya National Police Service kuria Yata nona maundu maya mothe wa muciokereirwo ni maigana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 maundu 15 maundu manene arenda morire thi na nona maya matiraguna Kalonzo maraguna rurĩ rwa ikamba gwicira rimwe mundu ne kwenda karoraga atiriri tungiguneka nake na mundu witu haria rugongo athathani kuheo giti kiu aikoro maundu ta mani meguka ri tika famo gukira mundu kiumbe ni ndeyuria ciuria nyingi muno ciigi rugano ruru
na no igua agerie guthaithwo ageretie guthaithwo ararega riu tugithi page 7 turoria atiriri taru Njoroge o hanini taru muke munjire Kamau kwanyu tugika u no ukamwena uyu kugitikira nigetha gwitu kugunike handu hani mwenyewe ndi Kamau kiumbe ati arega guguthia ati page 7 to ni arekora handu hatikaine wa mbere andå arä a maramutara maramwä ra atä rä rä athiä arå president ona heo kura ciothe cia ikamba-inä rä uka namba ithatå ndangä cinda oka namba ithatå rä gå kå gä a na kä ndå kä retwo runoff kwagä runoff rä wa mbere nä ambire akä hä ngä ciakiuga atä ndangä ruta wä ra na Ruto koguo agacoka okå okå rä ararega ä yo nä option ä rä nayo na rä u agä coka rä hanini tu agä coka rä rä u ndagacoka ng'ang'ä tie agoka hana kä kiurä re ke bukiurire nyau njurire tondu ni wogoka guthaithana ti riri arathaithwo ni ta mwiritu akuregei haya no rugo gacoka amenya no rugo gacoka gatuika atiriri angihitia one agia na kura nyingi iria kaheo noneke uria ekate githurano-ini ri kwata ukamuhe ningi kwiihuria kunene. He wants to force a runoff so that he can be taken seriously. Eni no na koguo no imurutire wira kana imuthukirie but hena but utundu tari but he's the author of his own misery. No wirehereire mathina ma mothe make makwireherera no igua rekora atuika akanegotiate ate na akorwo muhuthu ekire atiriri augire atiriri we option ciake ri ndangiruta wira na Kenya Kwanza akerwa atiriri kungigoka undu wiciria guthi Kenya Kwanza ri ona ni arerirwo ri na mwandiki wa kiama kia secretary general wa kiama kia UDA Veronica Maina ni aramurire murango gwitũ ni muhingure no uke turute wira no haria rugongo ri kia deputy na kia president twarikirie na ni augire ndakaruta wira nao ni arerirwo ni kwirwo arerirwo no na riu ukorwo mundu hana atia arerirwo he would have a chance to negotiate but definitely not on the top tier takagori atire Njoroge undu itari shua naguo githurano nigetha mundu acinde kia mbere ri ni 50 plus 50 plus 1 ri 50% of all the total votes ne game wetu aya kiu ni kia mbere mwetu nigetha ucinde gia keri kingicokerwo simple majority so koguo ndarabatarania gia keri no menya ugikorwo ni worokite namba igiri ri nduramubatara nigo ndaigatire nigo ni simple majority ugikorwo ni urari namba igiri ri nituge for example Ruto arari namba imwe githurano kiu na no ratongoretie no ndanakinya 50 plus 1 na Raila arari namba igiri na ndarakinyitie 50 plus 1 no menya mugicoka cigocokera uguo irari riu iria cia hari ari no uciende ciuke muno aku nigitha ukorwo na simple no aga gucibatara tondu simple ti kuga ukira uri cida nakio ona ko ni imwe uragicibatara ciake no menya uyu ngi oyo ndathina cio nduracibatara tariu kandi no uyu ngi tariu for example ikorwo ni gutongoretie ri tariu ndakuhe muhiano ndakwira atiriri nituge githurano ni giekwo umuthi candidate A ri anyita kura milioni 8 candidate B ri anyita mugwanja agya 7.8 candidate C ri agya 1.5 na ni uhuthukana less haya riu ri kingicokerwo weheretio cio ri ni megukorwo ogwo irathi no gwo iguthie ya andu a candidate C magiwa tutiguthurana akirikio namba tu angihota angimenya no uracindetwo ri eguthi kuri uria we wing'ang'ie na ciaku uyu urahetwo 1.5 ri araga gucinda ri na utakorwo na murugamo ri ni akahota guthi kuiguthia andu ake tukurora nako kana andu ake ni magetuire itua ria kuria meguthi mareika riu no menya tondu no gagathurano ri riu mundu namba 2 ri agathi kuri uria mwire atiriri let us negotiate nikero gwekirwo iyo nikyo hagio hagioka negotiating power agiko ni simple majority ndurabatara namba ithatu ni athie ndakerirwo kindu no itura rikurio ngiuria andu aria magacinda ni atiriri matikage gwika maundu maya ati tondu Kalonzo ndari mwena wao o aria magacinda maya ni maundu mega muno mwiriri andu ikamba-ini maundu maya mukahingia tondu ikamba-ini ni Kenya no gutiga hocio atiriri ati tondu Kalonzo e mwena uyu kana mwena uria maya ni maundu mega muno ni mathie na mbere na gwikirwo andu a bururi ucio ni gwitu ku ikamba-ini ni Kenya o kuria agathie ri ni eke atia ni athie ino riu ni biashara athiru haya no ni horo guthira ukuria gathie riu ndathaithwo au mu thutha nginya mucie acoka uga ona ndangiruta wira na ari arenda atia riu ni gukurega igikonde candidate A menya ndirari A ni ndirari mbere na candidate B na kura milioni 1 ni nguthi kumwari ndie kindu ngimwirira I promise him nothing haya okay tugithie page 14 na 15 kuna mcemanio kuria mwena wa Githumo mcemanio munene muno Kamau kwena ma president mugwanja maregirwo gukinya kigomano-ini kiu kira kirahingurwo muthenya wa ira ni president Uhuru Kenyatta na president Uhuru Kenyatta he miario arari ariga atiriri matauni magiakwo ri ni wekwenda meciragio horo wa
oingi wa andu tondu rigiru ni marathama kuma micini magathie matauni-ini undu ura stretch matauni mau neguo riu thirikari ni cikwenda cigiciria uhoro wa tauni igithondekwo ri mugeciria andu magikaingi hari magathiaga kioroko kana ni turari uhoro wa siwa makahuthagira barabara iriku riera rigathuka rira no rithukio na maundu mangi maingi muno mara mangi na mieke ya mawira na mikarire. In fact turerwo gwikinya mwaka wa 2050 iyo ni miaka igana iroka ni miaka 30 miaka 30 iroka twakona tugathina mukuwe twakona tuitikete twakona bue miaka iyo gwikinya 2050 nuthu ya African population makwa magikara urban areas andu aire aingi nuthu 50%. Okay. By mwaka wa 2050 nuthu ya andu airu twakwa twikara matauni kana kundu urban aria makwa migunda-ini nao makwa me nuthu nona twakoru to balance it aria matauni na aria me migunda-ini by mwaka wa 2050 ithu no nginya tutue tauni ici twatiriri Kamau tauni ici no ciote gukuhe gia kuria na ha gukoma na maundu mahuthira maria mothe ungibatara ikoro gwabangirwo atiriri no kuyuria ndireyuria tondu ngoci ida ni riahitukire ikoro gwabangirwo tugaikara handu hamwe ithuothe haya tukarima murimo uria na kuria turaikara no kuo tauni gwa kurima ni mwena uria gwa guthikana ni mwena uria ungi handu ha omundu akona kawanithi gake ri karoya ihinda inene thitima gakinya ri na bare yani tuko ithuo tukiraga handu hamwe akiriguo kwagiriire nona no tukarima kuria na andu makuo magathiko na kuria ungenda kumenya mundu hake ungithicagi-ini ri ungithicagi-ini na tishagi pase tauni ici nini piore tutauni tunini ri ta Ting'ang'a Keibabu Kamondo tutauni tunini ukoraga kwi handu he share na gwi kundu kwi migunda na gwi share ni hagire ukoro tauni no ukora nginya ni gwatengetwo kaburi koguo tubati wikara ciaine ni andu rumagika atiriri he bururi hano uguo ni andu makiendia mundu akendia mugunda wake awendio gacenjia user wari wake na ugacenjio kina kuma kiambiriria ri ni muthungu wokire gutubanga niguo gwabangitwo ati tuikare handu hamwe na turime kuria ni afagite bururi wega muno no gicoka gicenjio ru tukona tuithi ni twagi wikara handu hamwe na kaithi gaka gaku ni urenda kagia mai kagia thitima kagia bara ni tondu tariu ri mungikara mwe hamwe ri na nikio na gated community igiteithia tondu go nigo yari original idea gated community ni murata gwicariria thitima yanyu murata gwicariria security murata gwicariria amenities iria murabatara gwakora nginya mwina thukuru kuu thiini ona amwe ni maria yakira nginya supermarket yao kuu thiini nayo ri ndigakwa mafurati tondu he mundu ratuhengecire gated community he mundu kiambu watuhengeca guthiaga atiriri agikwa mwe gated community ri ni magi gukona restrictions nginya aria kwi kumwe gukwa gwi strict ati nginya mwakire wa nyumba na plan nemwe kawarigani ono we Kiambu waturia turakangite ndi ya ngorofa emwe tuciambatite mafura atwite tuikara andu 5,000 riu tuikara andu 40,000 aya ndarikana no korwo by the way ndeciragia atiriri korwo uguo niguo gwabangirwo ri mugaikara murimo uria mukarima murimo uyu mandu makwe murimo uria agatukiko na maica megega na maundu maingi me hamwe kwa ngarama nini turekete uguo twagire gukorwo twina handu ha gwikara turi othe then tugacoka tugakorwo amenity andu a mugunda taru na rwani niguo ukoragwo gwi kuria migunda ikoragwo gwa kurima na gutikaraga andu nigetha mwatu wa kurima ko ni mbembe murarima mbembe kuma Thika ginya Kieni ona kana ginya na gukuguo matu one murarima kindu kimwe kundu kunene ako ni ngano irarimwo kuma Kino ginya Rodiani na nyu mugaikara area no ya town nigetha ona muhote maundu maya mothe mureherwo hau wacira wega muno ni tharia thigire na uhoro wa memerekia murihire tukorwo na njamba igwito na no ageithio ni Icagaki wanu amuri ndageithia kamwe cimo ni wa kuria Icagaki mundu mwega muno wa Icagaki na ni tukumwetharia no ararugama ni mwirega kwaria tutirigite kwaranĩria nake no kunjira njira geithiria Kamau ndageithia kamuheci no kwaria turaria nduri haya koguo ri ni gukorwo no memerekia murihire tukona kada ito Ken wa Mburu Ken wa Mburu ni wa Imara ko tukendia migunda itharia tha igire na ni ndirathie na ikuru moja kwa ruaje kwiyarithia na Githweri na ngwaria Githwairi tukona mheshimiwa Liz Chelule woman rep account ya Naikuru twarie na Githwairi nigetha twaririe andu account ya Naikuru account ya Naikuru korwo na icigo 11 cia obunge na nicio ni nyingi tungianjiriria haha ajia rugongo
twajiriria ha Msoko Mjinga atogina na kuria rugongo biu ajia Kuresoi Kirisoi ya rugongo na ya Kianda icio ni igiri Ukamoro haya Ukajoro Joro haya ruka na Ikuru East na West ciri ithathatu haya Abataro Ngai Thiero Ngai haicio ni mugwanja haya thierere thie Subukia na Bahati Subukia na Bahati cioka kenda thie Naivasha 10 ucoke thi kwa Matha girigiri oro cio koreketie riu bururi ucio wa Naikuru ri andu aria maikaraga kuo ainge ni ruriri rwa Gikuyu na ruriri rwa Kalenjin correct ruriri rwa Githii kuo ona ruriri rwa Ajaruo kuo niguo ni cosmopolitan riu tutikwaria cia Naikuru na mugeni Gikuyu tukwaria Githori nigetha andu acio the meke atia maigwe tondu ni athurirwo nio niguo na mekaga atire Naikuru ako governor ni Mugikuyu deputy ni Mukalenjin tau niguo na Kenya ju arekire na Susan kihika arekire na nogo Susan arekire correct haya senator nake senator hathiaga atia ni megutwira okay woman rep ni megutwira toni ni kugeneria nyona kwina kindu gitwa negotiated democracy mukaiguana correct hii achia ni huyu hii achia Chelule hii achia Akajulia mundu wa Naikuru hindi agacera Naikuru kenda njuke ha Naikuru koyo wa Naikuru ndo kumenya horo wa Naikuru wega iko ni nende njuke Naikuru ngenda specifically njuke ha county ya Naikuru na nitumwendete muno ndo wa Naikuru riu no guthie kana he kindu kamatwarira nyende guthi kumenya uria kuhana no tutiamukiraga mugeni withiri ni gukena kindu ungigo guo ri mundu gwitwo riri mundu gwitwo Apostle David Ng'ang'a wa hare KAG haria handu he gwitwo Nakuru town torathi na Kambazi ri ewe kwira Mount Zion ni amukagira andu ungithie kuria town ya Naikuru ni ukora Mainazi Dane mugeni utari mwene ndariki ndari mutugi ona mugeni woka moko matheri ndamukiragwo ya Njoroge wa Githĩnji na ni mutugo muru muno guceragira andu moko matheri Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ndukanjũrie ũndũ. No, itakiugĩte ũndũ. Nĩ njũĩ. Nĩ ũkũnjũria ciũria nyingĩ, no gũtirĩ ũndũ ngũkwĩra. Nĩ ndaria na Vikram, no kũnjĩra atĩ nĩ arakarĩte mũno tondũ abuhi aratiganĩria wĩra. Angĩkorwo ti wabici athiĩ naku. Mũndũ ũyũ kwaria maneno arehetwo kwa thibitarĩ nĩwe ndĩraria ũhoro wake na ndũgĩkorwo ta mũĩ ndũngĩaga namba yake ona kana rĩtwa rĩake. Njĩra nie Zuri coat yani hakire kuote gukuira wagirite kwagira wi sawa fio gwiraga uyu muturire urenda gwibanga ta imagine wina kanyumba gaku ga 3 bedroom master and suite uhurukage ugu hatari mundu muragiana kana onawe utuike landlord. Karibu Zuri Court, nyumba cia 3 bedroom master and suite iriri kilomita 4 kuma Thika Super Highway uigirire fara ya guthie Marafa. Craven Estate ni marako special offer ya 3.75 million wagura cash kana 3.99 million ukariha deposit ya 2 million balance ukarikia na mieri 8 tuhurire thimu 0710 520 520 kana 0722 109 879. Craven Estate, crave for quality. Hii ni uratagone blight walwine na nyanya-ine. Ni urenda kugitira itunguru mboga na watermelons kumana na down mildew. Hũthĩra Rivers ĩitagĩra mĩmera yaku ihinda iraya kumana na blight na ndĩthambagio nĩ mbura thutha wa ithaa rĩmwe kuma wa mĩhuhĩrĩria na koguo ĩkahe mĩmera yaku ũgitĩri mũiganu kumana na blight kwĩ riũa ona kana mbura. Huhĩrĩria waru na nyanya ciaku Rivers mbere ya kuona mathangũ makirĩrĩra kana magĩtuĩka ma brown. Wĩgitĩre ũrĩa kwagĩrĩire ũkĩhũthĩra Rivers. Ũhoro makĩria wĩgiĩ indo cia Sinjeta na motungata mao tuma SMS itarĩ marĩhi kũrĩ 2432.
Deakin College. Ino noyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwo specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality. Undu uria utumite mehoko muno ni aciari kothi-ini cia hoteli hamwe na uthaka. Nake murutwo thomeire Deakin College ni ari ngurani na kugwetherwo attachment ni guarantee tondu niguo thukuru na aciari marikanagira. Macirire campus iria ri hakuhi nawe ta Kiambu, Juja, Naikuru, Githurai 45, Mweki Town, Deakin Plaza na campus ya Ojeruka wa Gware 46 iguru ria fegi ya Cooperative. Mahurire thimu namba 0720-160-640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Dirisha ndirahingũka. Ona tigana na mũgathĩ. Mũndũ angĩkorerera gũkũ. Gwĩka atĩa? Kĩrĩgĩrĩro kĩa wendo. Ni mũndũ gĩkũhikia thaa ici no ndĩmũroge. Ndagĩte gũkuona tene. Wagi gwatataguo gwĩka atĩa? Marakara ma gũthiganwo. Akĩkĩhe wĩra ngĩruta. Ũreciria nyonete maigana. Maheni na kwaga ũigĩrĩrĩku. Nĩtũgũtuĩka ici. Ũhingũre akaunti na bengi nĩngĩ. Thiĩ ndathũkũmĩirwo ndĩ ndamami bro. Ndũkahĩtũkwo nĩ icanjama ici cia Central Cinema. Ndagũmenya ndũkũtware thoko. Twana twaragio kĩrĩa. Ngai nĩ athũire kĩrimũ. Rĩu ndũgũtwara kĩrimũ. Nĩ ndũ icio kwanja ũrĩa hakirie thĩ. Hii ni swag. O mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa kana thaa 5 cia ũtukũ ũcanjamũke. Good. Thank you. Gethi na mbere na kwirorera Inoro TV ni hindi ya tabarĩra ya Inoro rucini na ni hinda ria ndereti tukirongoreria county ya Naikuru na tukiaria horo wa county ya Naikuru kama wa Kang'ethe maingi ma Naikuru no warigwo nimo we muikari wa Naikuru ni wakundeithĩrĩria na kiuria undu mwe na mawoni na baito ya SMS ni 22488 ningi ndeto cia Naikuru ndingi ciari itare na mutongoria wa guthurwo county ngima na nikio rucini rwa umuthi ndina gikeno ngiamukira mheshimiwa Liz Chelule niwe mubunge wa county ya Naikuru na tunake thini wa studio nigetha acokie ciuria o ciothe iria andu a Naikuru mugekorwo mwenacio ni ukunjetekeria tugarurire twarie ruthiomi rwa Githwaĩri nigetha mheshimiwa ahote kuigua au ndomo na gucokia ciuria iria mugekorwo mwenacio. Mheshimiwa Liz Chelule, habari ya asubuhi na karibu sana Inoro TV. Asante sana bwana Kang'ethe. Uko salama? Kabisa. Yes. Nakuru ikoje? Tuko salama Nakuru. Tumepata mvua. Tumepanda. Wakati huu tunabalilia. Watu wengi saa hizi wako kwa mashamba yao wakibalilia. Ndio. Na tunashukuru Mungu kwa kila kitu. Asante. Nashukuru pia. Sijui wewe unatokea pande gani ya Nakuru? Natoka upande wa Kuresoi kuishi. Ninaishi Kuresoi South. Kuishi. Yes. Kuresoi South. Yeah. Uko ndo wakulima wako? Ndio wakulima, si Kuresoi South peke yake. Kila mahali kuna wakulima, lakini mahali ninaishi ni Kuresoi South. Okay. Yes. Asante sana. Mwiroreri ni ukundekera gucenjia ruthiomi tondu muhuthu. Gwikara tukiaragia Githwaĩri ninge tukiaragia na ruthiomi rwa Gikuyu nigetha tuhote ukorwo tukiguana na ciuria ngwenda ni cia 22488. Tumetaja ama tulikuwa tunahesabu maeneo bunge ya Nakuru tumepata ni 11. Yes. Yote umeingia umetembea uko kote umesaidiana na watu? Yes. For the last 5 years. We are now ending. It's almost 5 years. Nimetembea kila mahali. Yeah. Changamoto kubwa ambazo unaweza ukasema ziko na watu wa Nakuru, Mheshimiwa Chelule, ni gani? Changamoto kubwa ni kwanza moja ni fedha. Ya pili ni high expectation. Watu wanatarajia kupata pesa mingi sana kutoka kwa ofisi yangu. Kwa hivyo changamoto kubwa sana ni matarajio kubwa kutoka kwa wananchi wa Nakuru, especially kina mama na vijana. Na vile nimesema
nimesema tu changamoto ni mawili, lakini hizo mbili ni related. You know, expectation na zile pesa ninapata kutoka kwa hiyo ofisi. Uni pesa ngapi unapata? We get 7 million per every sub county. Kwa hiyo inakuja 77 million per every financial year. Okay. Yes. Hizi pesa Mheshimiwa Chelule ni za kazi gani? Ni za kufanya nini? Zinafaa hizi pesa ni ya kuboresha vikundi ya kina mama na vikundi ya vijana na vikundi ya people living with disability. Na kuna vile imepangwa katika na regulations ya serikali kwamba wakati unapofanya kazi na kina mama na vijana, vile nimekueleza the 3 categories, lazima ufanye kitu moja ambaye inaitwa county activity, ama ile kitu ambaye ile kazi ama miradi ambaye inagusa county mzima. Na kwa mara nyingi nimekuwa nikifanya mambo ya matangi ya maji because tunaelewa kwamba kuna mashida ya maji in some areas. Na mara nyingi tu we consider giving them 1 tank per school kulingana na population ya mashule. So that is, we call it a county project. So tuna hizo projects ambaye inalenga kina mama, inalenga vijana na people with disabilities. Alafu pia tuko na county project ambaye tumekubaliwa katika sheria ya kugovern, ama ile sheria inatulengesha katika hiyo mradi ya matumizi ya hiyo pesa. Sasa mtajuaje ni kundi gani la kina mama mtapea matanki ya maji, ni kundi gani ya vijana mtasaidia? Huwa mnatumia vigezo gani kujua ni nani anafaa kupokea usaidizi kutoka kwa ofisi yenu? Inategemea malengo lao. Kuna vikundi ambaye kuna kikundi, for example, kuna kikundi ya kina mama wanaweza kuwa wanafanya kazi yao kubwa pengine ni kufanya mambo ya kuku ama kufuga kuku ama kufuga kondoo ama mbuzi ya maziwa ama ng'ombe. Inategemea kila kikundi. Vikundi ya kina mama wamechagua, kila kikundi wamechagua ni mradi gani wangependa kufanya. Kwa hivyo wanapokuja kwa ofisi yetu kutuletea proposals zao, kuna chinzi vile wanaandika proposals. Na si ati ni kazi kubwa sana, ni kusema tu sisi tunaitwa nani, tunaishi wapi, hii ndio list ya members, hii ndio officials, na tunafanya kazi hii na hii, na tungependa kusaidiwa na pesa kiasi fulani hii, ili tuweze kuendelesha kazi yetu ya miradi. Kwa hivyo sio, it's not a big deal ati ni lazima wafanye nini na nini. That is why hii pesa imelenga kina mama, imelenga vijana ambaye wanajikakamua kutoka pale chini. Hii ni mambo ya, ninaweza kusema tu ni bottom up. Because si lazima uende hii pesa isaidie vile vikundi ambaye wamejiboresha na pengine wako na kazi zingine ambaye wameweza kuinua kazi yao. Kuna wale vikundi ambaye wanajikakamua kutoka pale chini. So hii pesa ni ya kusaidia hao wamama waweze kuinuka pia. Wale ambao ndio wanaanza. Wengine wakati mwingine tunapatia wale wanaanza, wakati nyingine tunapatia wale pia wameendelea. Sababu hii pesa ni ya kuwaboresha, ni ya kupromote. Najiuliza Mheshimiwa Chelule, ni loan ama ni pesa ina gani? Ni pesa tutarudisha ama umetupea tuende nayo? Ni pesa hairudishwi. Hii ni grant kutoka serikali. Ni pesa ambaye ukishafaulu kama for example ukishafaulu kama kikundi ya kina mama, ni pesa haitatakikana kurudishwa. Ninashangaza zingine kuna viongozi wanafikiria ati hii pesa wataenda kulonisha ama kupatiana kwa kina mama kama loan. Hii si loan, hii ni grant. That kikundi kisha pata, imepata, that is it. Kile kitu tu ambaye inahitajika kutoka kwa ofisi yangu ni kuhakikisha kwamba wamechukua hiyo pesa na wametumia kulingana na vile walikuwa wameeleza kwa proposal yao. Kwa hivyo yetu pia ni kama kumonitor, kuangalia wametumia hii pesa kulingana na vile walikuwa wameitisha. Ingawa hii pesa ni grant, si ati ni pesa unaweza chukua tu uende utumie kwa njia ambaye sio mzuri. Ni pesa ambaye serikali ilikuwa inalenga wale vikundi ya kina mama, wale vikundi ya vijana, wale vikundi ya people with disabilities, ili waweze kugrow katika kikundi yao.
Kwa hivyo si pesa ya kupatiana kama loan. Hapana. Nilishangaa kiongozi moja. Nilishangaa kiongozi moja ambaye pia anaomba hii kiti ya mama county akisema ataenda kupatiana hii pesa kama loan. Hata nilishangaa sana. Hii ni pesa ambaye tumepatiwa na serikali, ni grant, unaipatia kina mama, unaipatia vijana na people with disabilities waweze kuporesha projects zao. Kwa hivyo hii si pesa ya kurudisha. Hapana. Bwana Kang'ethe, ujue kwamba katika serikali yetu tuko na pesa aina mbalimbali. Tuko na pesa ambayo inaitwa Youth Enterprise Fund, tuko na pesa ambayo inaitwa Women Enterprise Fund, tuko na pesa pia inaitwa Uwezo. Hii ni pesa ambayo inasimamiwa na kila mjumbe, na ni pesa pia kama ya serikali inalenga the 3 categories pia. Lakini hii pesa inaitwa revolving fund. Ni pesa ambaye kikundi inaweza patiwa, watumie hiyo pesa kwa kiwango kwa wakati fulani, warudishe ili naye vikundi wengine waweze kufaidika. Hii pesa ni hizi zote 77 million ama No, 77 is purely grant. Ni pesa ambayo inatoka kwa ofisi ya county MP ama mama county. Hiyo ni grant kutoka serikali. Hizo zingine nimekuambia Women Enterprise Fund na Uwezo ni pesa ya serikali pia, lakini inapitia ofisi mbalimbali. Okay, I think ningekuuliza hivi, hizi 77 million zote ndio unapatia hawa wa mama na hawa vijana na hizi groups za watu disabled, ama unagawa zingine zinaenda kwa kazi nyingine? Nimekuambia project ni mara mbili. Kuna what we call county project ambayo unaweza kupick pia uweke pesa fulani usema okay, wacha tuwanunulie tangi mbili kwa kila sub county. That is called a county project. So otherwise hii pesa yote inalenga vikundi hivyo vitatu, hizo the 3 categories. Na ni kwa nini tunachagua mara nyingi maji? Tunajua maji inalenga kina mama kwa njia nyingine. Kwa hivyo tunaona wacha tufanye hiyo project sababu ni kitu ambaye itaguza mama na mtoto wake. So for example, tumewahi kupatiana tangi upande wa Maunaro Primary School. Na tulichagua hiyo mashule, tunachaguanga mashule ambaye wako na population kubwa sababu hitaji ya maji ni kubwa sana. So ukipatiana tangi kama hiyo watakuwa na uwezo ya kuharvest maji na watoto watakuwa na maji ya kuosha mkono na hata matumizi ya kukunywa. Haya, asante. Sasa mumeongea sana kuhusu wanawake na vijana. In fact, wa mama county wote wakija hapa wanaongeaga women na youth. Sasa wazee, na sijitetei, sisi wazee tuko wapi kwa fikra za mama county? Mnatuweka imagine mko hapo ndani sababu wapi hatupati hujawataja? Kwa kila kikundi we apply affirmative action. Kwamba kama kikundi fulani ni watu 20, ni members 20, kina mama 20. A third is allowed to be men. So kama ni watu 20, 5 ama 6 wanaweza kuwa wanaume. So ni wanaume peke yao pia wana ulegevu fulani, lakini kuna wenye wamejua siri na tayari ni members katika vikundi ya kina mama. Hata kuna mmoja aliniambia wakati mama amefaidika wanaume pia wamefaidika lakini that is indirectly. Lakini this one is directly. They are allowed to become members of any woman group, lakini hawakubaliwi kuwa viongozi. Labda unaweza kututajia mifano ya vikundi ambavyo vimenufaika? Kama mahali waliko, wakoaje, walikuaje, hebu elezea vikundi. Vile tunagawa pesa yetu ya GAF katika ofisi yangu, tunagawa kulingana na nambari ama idadi ya wards. For example, Nakuru tuko na ward 55. So tunahakikisha kwa kila ward tumechukua kikundi ya kina mama, tumechukua kikundi ya kina vijana, tumechukua people with disability, so that in every ward tulichagua kutumia kila ward ndio kila mahali iweze kupata hiyo pesa. Hata kama ni pesa kidogo hivyo, tunahakikisha kwamba imefika kila ward. So kwa kila ward pia tunaangalia ni upande gani walifaidika wakati hiyo, ingine ni upande gani inafaa kufaidika wakati huu. Kwa kila ward pia, vile unajua Nakuru ni cosmopolitan, iende kwa kabila moja. Tunahakikisha kwamba kama kabila ya Kikuyu walikuwa wamepata the other day, naye kabila lingine pia ipate katika hiyo ward, naye kabila hiyo ingine ipate hivyo. So the mode of distribution is in Nakuru is a little bit unique. Si kama
si kama kaunti zingine. Nakuru imebeba kabila zote za Kenya na pesa ya serikali lazima ilenge kila kabila. So for example, tukienda ward A na tujue katika hiyo ward makabila ambayo wanaishi hapo ni wangapi, ili ujue kama hii imefaidika this financial year, the other financial year hiyo ingine pia itafaidika. Kwa hivyo migawe ya Nakuru ni tofauti na watu wengine. Thank you. Na nijue mwiroreri muikari wa Nakuru no kujira na SMS 22488 uria muteithikite na utongoria wa muheshimiwa Liz Chelule mama county